fatshe ge o šomiša smart shopper sa gago. Equality 2 liter Pick and Pay sunflower oil ka 64.99, 10 kg Pick and Pay super maize meal ka 99.99, 2 kg sunlight hand washing powder ka 59.99. O equality gape le combo e le gore ka gare e na le 10 kg tastic white rice, e na le gape le 10 kg golden cloud cake wheat flour, e na le gape le 10 kg Iwisa super maize meal. O equality gape le 500 gram Rama original e le tše pedi ka 45 rand, 1 kg Baker's Choice biscuit ka 134.99. Ditheko tše di fihla ka di 16 December 2024. Pick and Pay quality, well our prices looks better. Alright, mitserne re botsa ga botsori ke masome pedi tlhano re le bantse fala go irigela ya bo le somete go School FM 98.7 mroka metsi a pula nete gona shuka mo meagong ya ga shoma re shung re bolela fa ka mothopa sefoka wa rena mafelong a beke ye nete gona yo nete go ketekwang mengwaga ile someshupa a ntse la gona ka mogare ga taba ya bo ala filo go fodisha prof modimo ya go tsošia go hlaje go gapetse ba tele jwa School FM morota a ke go tame ke be ke bue ke tamishe ba ka mafateng a matelele ka meshate ke be ke bue ke dumedishe mangaka ga borena setšo ke bue ke dumedishe baruti ba profeta ba thieletši ba bagolo ba SKFM ka dikgokaganyong tša leago re atamisha morota o mogolo ke be ke bue ke tamishe le balli ba rena bo Sesimaria re ne le bona ka mo le bona re bue re ba tamishe mroka re bone le mashela man le bone morota le mashela man hey ya wa pe re tsopoleleng awa morota ska di topa mo tseleng ska la di topa mo tseleng ba re di bosega di tla ka beng ya no morota a ke leboge ba thieletši ka lebaka la gore ge nkebe se bona morota nkebe se foka se re se ra se thopa ke bona ba voutileng ke bona ba kgathileng tema e kgolo ba voutile ka morago ga gore ntate morota ba bone mebereko ye re berekang jwale e bile tshwanelo gore ba re voutele ba berekile mmereko o mogolo o mo botse kudu ke theresho ka mokibelo re sepejera ka kua Binoni go be go dirilwe di awards ka kua ba fetša e le gore morota ge ba bitša batho le rena maina rena a fetša a bitšwa ra boa le difoka tše pedi gae godimo ga mebereko re e berekang ka mo re ne le bontate morota re sa robale mašego gane batho ba re thieleditše jwale re lebogile kudu morota sebaka se modimo a ileng a se kgetha a re fa sona sa gore re no kgotlelela go thuša batho gane go ne le ba re bonang morota ba bonang gore bakgalabe ba go ne le se ileng gore re ka leka go ba leboga ka sona ene ke ile ka leboga Professor Tempe kudu go ekgafa go hlola gore go be le di awards kudu mo tabeng ya mangaka setšo ga mmogo le ba Mhlabo Hlangene School of African Medicine Interdenominational School of Theology and Project ke ile ka kwa ke ba leboga kudu gore Professor Tempe a be le bona ka lebaka la gore o ile a tekgafa a bona gore e re ke leboge mangaka a setšo ka lebaka la gore batho ba modimo ba šoma mmereko mogolo mara ga gone o e leng gore o a ba bona morota ene se se ileng sa nkgatlha kore o ile a e phatlalatša taba ye gore go tlilo ba le di awards tše e leng gore di ba gona tša mangaka tša baruti tša dingaka tšhupe ka go fapana and then lena setšhaba gae ba le ka kgonang voutang go ya le ka mokgwa e leng gore le tla nyaka gore bao le ba tshepang e leng bathuši ba lena ba kgone go thopa sefoka e le ge a ba fa maatla godimo ga mmereko wa bona jwale morota re a tswa ka Binoni re buile le difoka tše pedi tša go šupa mmereko re o berekang wa ka mehla le ka matšatši wa go thuša setšhaba ka morago ga gore re thuše ke bona ba thieletši ba rena ba latedi ba rena ba re voutele re tle le difoka tšeo jwale ke se ke reng sefoka se gabotse morota ke sa rena ka moka ke sa eng gabotsebotse sefoka sa mathomo se ba re file go sona morota ke sa a ke kgotla mo
ke rata go no fa Ausi Maria ka mo a se bale ka gore se ka bala ke nna ba tla tle ba re no monno o no ba tepalela ka mo Yeah. African Traditional Healers Recognition Awards ke na gore Ausi Maria Shuwe ka mo o tla le balla yona a re kwa Maria sefoka sa gona se belaga ka tsela e African Traditional Healers Recognition Award Performance what ke ba ihlahlile facilitator Kobela, a guardian of wisdom passing down the knowledge of generations past and institution instilling a love of learning, we last and lifetime. They are the keepers of our intellectual heritage, African history, and architects of a brighter tomorrow. 17 years, 2024. ATHRA, African Traditional Healers Recognition Award. Sabobedi, South African National Healers Recognition Award in partnership with what by Prof. D. Maremi. ke sekgowa In appreciation of recognition of your loyal service and dedication to the ATHRA Awards, good partnership ahead. Prof. D. Maremi, ATHRA Tlabaroka 2024 in Ndlovukazi. Ndlovukazi sen no re a reta National Award. re a reta moroka re a reta ya re be re sa nyaka gore re no ditopa kwa pateng moroka yeah batho ba gauši ba Jija now, God. no sentse re moketeke man yeah Eh, go no ba bua lo morota ya ya wa bona ge o le mohlahli o ruta o swanetse gore o rute o ya pele ke gopola ka tšatši le leng Ausi Maria le moare o ile a thopa sefoka ka ngwaga o mongwe ka bona e le taba e botse kudu eo ya so a gona bothata felo morota re tlo tloga re ya modiro go leboga ditaba tše ke tlo mema batho ka moka ya balli ba rena šiba ke ba gamang balli ba rena ba gešo nna ke nna wa mohlala wa ga mohlala a ke le leboge mma mohlala le kae ba gešo re gona le kae re gona a re leboge mma mohlala le tswa kae gae nna ka gešo ke tswa ke le ka mozamane o tswa o le ka mozamane mozamane e mo kae plek ya gona e ka mosaite body station ka mo mohlatšeng ka mo allright re re thuša kang magorena nna ke na le mathata ka lapeng la ka ke agile mo tshetlhwaneng ke agile mo tshetlhwaneng ke na le 22 years ke dula tata go bana ba ka so ka mo tata go bana ba ka re fapane nna le ena ka January ka di 17 taba golo ke gore o nkgopetse gore o na le kerekeng wa e tsenago so a tsenago kerekeng jalo o nkgopetse gore ke tsamaye le ena ko kerekeng ya gage ba nnyaka ba re ketle so ka motšha rena kwa kerekeng ke ile o dirang a re ba re o tlo nwa komiki komiki ba re ke tlo nwa komiki ka botšha rena komiki ke eng a rawa ke taelo nngwe ba fo enwa ka gare ga komiki ke half ya komiki so a ka ba ke nya ke šiša tabe ya gage everyday ka re a o berekela gole bo Cape Town bo ko a mafaseng a kwa ntle e mogana ge ke mmotšha ka tabe ya komiki mafelelong a ba fetša itse mo go nna re a re tsamaye re kwa kerekeng o ile o bona gore kereke ke ya mohutamang ke moka o tlo boa o mpotša o ene ka re ke a tseba gore dilo tše di sa tsamayego ka tsela wa di bona ke moka ka tsamaya ka sepela ka ya kwa kerekeng kerekantshe no ba gona around gona mo Limpopo e gona a ra tsamaya ra mo a re boa mo la zanka ke ba le bothata ka dula mo le ka mmotša gore a bo mara kereke le yona a se yona mara ge ke fitla kwa kerekeng ele ka re be ke šetse ke botse tata go bana ba ka gore kereke ke ya satanism ke mokana a mpotšiša na why gore ke ya satanism ka re kereke ya gago a se yona ke no ekwa mo mading ke o ka sepalele ke dikereke tše dingwe tše e le gore di mo gae wa fo tla wa tsena kereke e le gore a re etse ebile a e gona le mo re thoma le go kwa ka yone a re fihle ko kerekeng eo re fihlile o nyakile o tsamaile nna le ngwanyano ke le go mogausu le ena
le mongwe wa 10 years le mongwe wa 6 years ra tsamaya re di 4 a re fitlha kwa kerekeng e le ba fitlhile ba re re gopela gore lena le fetša go tla mo kerekeng le emeng ka mo pele kwa kerekeng ele a gona moruti re bogetse TV ka kwa kerekeng ele a re dutse mo le re bogetse TV ele gore re thaita ntongwe le ngwe bolela go ke moruti ewe mo TV ke mogana moruti ele o itse ga a rapelela a re go gopela le mishe matso go ke le rapeleleng a thoma a rapelela bana ba la ga botse a rapela bana ba ga a fitlha mo go nnang butša ra zanka o bolela gore kereke ya ka ya satanism na ke mogana ka re a wa zanka ke bolela ke mogana moruti a nrapelela ke mogana a le gona mola TV a zanka ntshwara ka matsogo a re tswa mokgwe a ba gopela gore ba swantse ba mphe kereke tuku mo go bona kereke ya go tlemela mo tlhogo le lešhela la gore a ke robala ke disamele ke mogana ge dilo tse di tlo tse di tšhila ke moka ke di tšiše ko go bona ko kerekeng ke mogana re itse re thoma re tswa kereke mola ka mmotsa tata go bana ba ka gore a wa nna ke di nyake dilo tseo tša moruti a ke nyako go reka dilo tse e le gore ke tlo palela ko go di šomiša ene ebile nka se ke tšea tšhila ka ka efa moruti ke mogana ra tsamaya ra boela morago tshele ka ga lapeng la ka ebile a gola e ya pele ra thoma go lwa ntwe kgolo ya gore ke swantse ke ye go moruti ke kenwe komiki moruti wa nnyaka ka botšha re gabotse moruti wa gabotse bothata ba gwa keng a ntlhalošetša gore moruti yena ga ba fitlhe kwa kerekeng ba monošitše komiki a ba fetša go monoša komiki eo moruti yena a bona badimo ba kwa ga gešo ba ga mohlala ka moka ga bona ka re o ba bone ka moka ga bona a re ke ba bone ka moka ga bona ba kwa ga geno badimo ba kwa ga geno ba na le maatla and ke bona e le gore ba re diela ntongwe le ngwe re na le go le yona so moruti gore ke tle le wene ena o tlo tšea maatla a lego mo go wene a fe nna ka baka la gore mosadi a ka se be le maatla monna a se na le ona so nna le ena re fapane ka yona tsela eo ka gore nna ke be ke sa dumele gore moruti a ya nnoše komiki ka re ke mo tlhalošeditše gore komiki ba mo nošitše go yona ke yona e ria gore a latlhegele ke tlhaologanyo ya gage gona jalo a fo o bona o ka re dilo tše moruti a di dirago ke dilo tše e le gore di lokile ka moka ga tsone moruti o fele tata go bana ba ka kwatane ngwe gona e silver tata go bana ba ka o iswere ka mo potleng ya gage o dula a tsamaya ka yona pleke ka moka mo a sepela gona o sepela le yona ke mmotša re na kwate e berekang a re moruti o re kwate e re tšhireleditše ka re e tšhireletše le nna re e kwate e re tšhireleditše so nna ke tša ke mo fetola ka mmotša ka re kwate ya gago ye a ke bone gabotse kwate o ka re bošego ya fetoga ke noga a re aowa gomme kwate a ena bothata selo kore ka lapeng la ka e sale go hlafile kore ga gona peace ga gona khutšo ka kwa lapeng la ka so ke tšatši lengwe ge ke dutše ka molantlong ele ga fo tla letšatši lengwe la gore ke fo tsoga e sa le forrogo ke fo tsoga ka moka more ya ka ke tepotse gore a wa lehono ka moka more ya ke tlo dula ke nyako ya ke dula mo den room ko hlwa ke bogetse TV mosegare ka ofela ka ba ka kuka skotlele ka hlapela gona mo lapela ga TV ka fetša ka kuka metsi ka ya ka tšholla ka no bea ntho ngwe le ngwe mo TV ka dula mosegare ka moka ka kwa ke gopola gore haba mare ke foune le monne ke mo tlhalošetše ka re o nretse a re ke kwa kerekeng ke o kgona go tseba gore na kwa kerekeng ya ga ke kereka mohutamang ke mo tlhalošetše ka mokgwa ke ikwang ka gona ka kerekeo ke itšea ke thoma ke topa founu ke dula mo sofeng ke mo tlhalošetša tata go bana ba ka o mo kae a ra owa ke gona ke ya driver ke mo tseleng ka re ke gopela o emele ka thoko a ema ka thoko ga a fetša mole ka mo tlhalošetša ka re ke re utse ke go tlhalošetše ka kerekele ya gago a re ka re ke ya go gopela gore o tše ntho ya gago e swerego o e bušetše ga moruti because moruti o ba retse a re tšatši le ntho e le sa tlhego le sa e nyaka a o sa tlo sa nyaka ntho ya ka o e buše kerekeng yaka ema ntwe o ra eng yona kwatana e swerego ka mo potleng ke mogana a morela re ka re moruti ka re o itse a o sa tlo sa nyaka ntho o e swerego o e buše kwa kerekeng ke gopela o e bušetše ntho e tlo re senyetša ntho ngwe le ngwe e re e bereketšego ga boima nna le baba bao bana ba re agile go sena ntho e wa e swerego and a ba reka koloi tše pedi go sena ntho ya e swerego o file gore go felela ke mmereko nakwane nngwe ebile a zanka go e ba e kae a fitlha kwa magweng a kopana le kgarebe nngwe so ya go bolela sethosa so ke yena go mo tsebiša kerekeo ya gage gore ko re kereke moruti o re thuša
ke itse ke dula fase ke mo tlhalosetša lona tšatši ke tsogileng ka lona e sa le forogo ke mo tlhalosetša gore ntho e e swerego ke noga ke sa tswa ke fetša go bolela go ya kae gore ke kgopela o e lahle nto goba o e bušetše ga moruti go a wa di-ceiling ka molangakong go a tsena moyo mongwe o montšhi ka fo kwa gore fu ka kitima ka lebelo ke gopola gore maybe go na le moya ka kwa ntle and bana ba dutse ka kwa ntle ka bitša bana ka maina ka kitima ke feta ka kwa ntle bana ba le ba makala ke re he bana gante ke re tšhabang go na le moya bana ba ba re a gona selo bale ke a bona re bele ka montle a gona moya a gona selo ke boela morago ko dula fase kgopolo ya ka e ntle le gore ke bule ka re ka ntlo ya ka e na le phatšhisi be ke kwaletse mo phatšhising a ke tlele ke kgopola gore ke tsene ka kwa ke ile o bona gore na gabotse moyo go riega jwang ka one ke bitša ye ke a mmotšha ke re gante go riega jwang ka montlo o rawa ka montle a gona selo so ke a tsamaya ke dula gona mole ke a mo tlhalosetša story se sa ka gore ke re wene ke kgopela o tlogele dutse tša gago jalo wa ntlhalosetša gore o ra gore ka nnete ka re ka nnete go ka ona mokgoo latlha nto ya gago ke noga ye o e swere go bošego ya fetoga ke mokana a napara ke go kwele man a gona bothata a toropa phone ka emelela ka tsena ka kwa ka moreng ke toma ke tsena ka mola ka moreng ka kry-a ke kopana le tsona mo phatšhising di-ceiling di wele ka mo ka moreng ya ngwannyano di-ceiling di wele ka mo ka moreng ya ka di wele di-ceiling di šile ka mo bathroom ka mo ka moreng ya ka ke na le bathroom e šetše ka mo bathroom a go awa ka mo bathroom e šetše go ngwa yawa ke tše pedi ka mo ka moreng ya mošomo yona ka di-ceiling di wele ka mo ka moreng tše re robalago fela so ka boa gape ka tšea founu ka mo founela ka mo tlhalošetša mona gape moruti wa gago o kwatile o šitše di-ceiling ka mo ntlong a re o reng ntho ya gona a sanka e mo makatša ka mokgoo a sanka a makala mo e lego gore o maketse nako e tele o fule botšhare aowa mona o reng ka re di-ceiling di wele a napara a gona bothata doropa founu ka e sepela ka ya ka gabo ke re ke ilo nyaka mothuši wa gore a tla tlhatlhamolole tše e le gore di fo ba mo godimo di kgone o dula fase ka mohloka motho wa gona ke mokana a tla šala nnatela e kwa gore ke a dira a re thomo o fapana ka ona mogore fapana ka ba ke ya police station ke ile o reporta tabe report le mapodiseng data go bana ba ka go ba dije mapodisa a zanka ba moswara monno la a swarege mapodisa a batho ba fitlha ba mo lebelela ba re ba moifa ka tsamaya ka ya ka gae ka dula ka gešo January February ka March ka boela gape ke swere production o ta tsebo o shetse mapodisa ba montšhitše yona ba ra ska ba nraka ka mola a dumelana le taba bona a ke boela ka March data go bana ba ka lahla dilo tša ka kwa strateng dipeakana tša ka kwa strateng ka boela ka maphodiseng ka ba tlhalošetša gape monno le o nrakedi ka gae ba maphodisa ba fitlha ba re ba ile moswara a ba fitlha ba mo lebelela fela ba ra wene boela ka geno maneng ke tlogela monno ka mo o tshwenya monne ka mogagang ka sepela ka ya ka gae ka April ka boela gape ka mo founela tata go bana ba ka mo founela ka re ke na le problem ke a sokola le bana ba ka re ke golla bana ba bararo ke kgopela gore ngwane o ka re o tsena sekolo gole kwa tshetlwaneng ke ngwane ya jwa dutse gona ka kwa ntlong a kgone ya sekolong mo gausi ke mokana tata go bana ba la rawa ngwane ya ska ba ya kwa ntlong yele a ya dula nnoši ka kwa gare ga ntlo ela tsamaya wene o ile o dula ka kwa ntlong yele le yena ka re okay ke sepele ka kwa ntlong yele le yena mara nna ke feel free gore ke dule le yena ka kwa ntlong a rawa tsamaya le yena ra tsamaya le ngwane o ke rena ba la ra sepele a re fihla ka kwa ntlong yele re bula ka kwa ntlong yele ra kry-a ntlo ele ka moka e tletše moši a re hwetša ntlo ele e tletše moši a wa ebile re a feta rena a wa zanka re ba le stress ke maketse le ngwane o re šalane morago ke rena bala ke thoma ka moreng ya ka pele ke a tsena a ke tsena ke fo go tša gona le selo se sengwe se dutse mo khoneng ka mo ka moreng ya ka e no ba ile gore founu ya ka selo se se dutse mo khoneng ke selo sa moitamang selo seo nna e no ba ntwane nngwe e no ba ntho e nngwe mo tlase mo o ka re ke marabenyana kore mo godimo ke boti ya motho kore se fule o dula khoneng ebile ba se aletse le lego ga se dutse mola ke mokana se dutse mola jwalo ge ke tsena ka molebele a sanka letswalo lona a ke nalo nne ke fo tepotsa gore ka mo ntlong yaka go na le selo sa mohuto ebile special ka moreng yaka ke mokana ka bula mafestera ka moka ga yona ntlo
ka bula ka moka le menyako ka moka ga yona ka bula ke file gore ke sa topa phone ke sa re ke botsa tata go bana ba ka gore hello ao motho o le a thoma ka gore o mane le nyakang ka mole ke re hao o go le mang gore gona ka mo le nyakang ka mo ntlong e ka re mo se re boletse le wena gore re tla mo kwe ngwana o tlo dula mo o ya sekolong monno la thoma a omana jwalo le rena re shetse re na le tswalo la gore re tsene ka mo le re tlo robala ka mole jwale a tsena police station a fitla a ba botsa re gomme mosadi o tsene kwa o thubile kwa ntlong ya ka o utswitse 1.6 ka ra wa ke gopole ke tšea selo ka mo ntlong eo ebile a file o fitla ka tsena ka tswa ka sepela mapodisa ba ra wa tla mono o tlo boleišane le ena ke mokana ka tloga ka ya police station ke fitla police station ba fitla ba ra wa o swerwe mokana a gona bothata nna ke dutse diseleng ke feditše beke ka moka ke dutse kwa diseleng ge ke tswa kwa diseleng go le ka Friday kore ke mo e le gore ke ka bona gore ke swantse ke rapele ka re bjale ke šetse ke feletse ke maatla ka khunama ka rapela le nna ke bitsa badimo ba gešo gore ba nthuše ka re e sale ke swarwa nna mola a sanka ka jwa di-fingerprint mola a sanka ka tšhatšiwa a sanka ka re selo mara ke fetša beke ke dutse o le bona gona ka kong ka Freitag ka labone ya ke fetša go rapela before go ile tea 12 ke bona ba tsena ba bula mole ba ra wa tla re tlo go re gatiša menwana re o tlo ya khoto ka moswana ke mokana ke nnaela ke gatiša menwanela ka moswana ke fitla kwa khoto ba re a wana re bone o na le molato felo tsamaya gae wa tseba morutane go ne nto ngwe ke nyako e bodiša sesimo o nyetswe tata go bana ba ka o ntšhitše magadi ka 2013 o mmoditše mogalabe gore o tlo tla mo wa zanka ke mmotša because nna le ena a re kgone go bolela taba ye o ile wa e botša ba gabo ke boditše malome agwe le ba bangwe ba family and then ba family ba e feditše ka goreng bona mo familing ke lekile ke tswa go maditsela wa ka o gona mo gona ka mongwana matla mo gausi ya ka ya ka kwa ntse ka fitla ka motlhaloša ke motlhalošetše ka 2022 ya 2022 ka October ga fitla ka motlhalošetša pele gore ka kwa lapeng a re a dušega gabotse ke gopela le tle le re thuše le dule le rena fase ke mokana ba ra a founela ba bangwe ba galajwa ba ga tšabadi a ba founela re re na le ngwana ka mokho wa lla gore bona le bothata bo bosolo ke mokana ba ra wa ye re ge re gola ka sasa ke moka re tlo ya kwa go bona re ba gore ba lla ka eng ka 2022 a sanka batla ka 2023 yo ka nako ke tlo tsamaya ka yona ke ba founetše gape ka ba botša ye mongwe le mongwe ke gare taba tše nna re ka se di kgone ka baka la re tata go bona a nyake tata go monne ga nyako o ikopanya le rena a nyake selo se se mo hlakantšhago le taba tše tša lena so ka bona gore gora gore nna a ke na motho a nthušang ka mo familing because le tata go bana ba o itse ga yo thoma o fapana nna le ena a nrela re ka mo se ka tsoga o boa o sa tla le family ka sepela ka ya ga gešo madibaneng ka ya ka bitša family ya ka ya tloga kwa ya tla mo tshehlwaneng ba mo founela ba mmotša ba raowa monna ga tša badirito ba re le mmowe ka tšatši le lesoa raowa le nna ke tlo ba ke na le family ya ka gona bothata tlang rena ge re tloga kwa re fihla kwa itše re tle ka 8 a re fihla mole ka 8 a re mo founela yena gana motho ba fo ba ka babedi le mongwe wa ga tšabadi ke monnyane jwalo ene ke monnyane mo go yena ba fo ba ka babedi jwale family ya ka nna ka re ke ba tswa ka mošate ke ga ba rena re ka se kgone o tla re tlo bolela le lena le ba bannyane ka re o tlo go tšwa o ka re ra leropa ke mokana ba fihla ba re jwale ka gore o itse ngwane ya o monyake ka moene wene ba bagolo ba gago a ba gona so re ka se kgone o dula le lena fase le le so jwale re tlo tlamega gore re tše diaparo tša ngwane tše few ke mokana a tswaile ka gae ke mokana wene o tlo fo tswa o šetše le bona bana ba gona ka mo ke moka ka tšea diaparo tša ka tše fewnyane ebile ke tšea diaparo tše le wa gana gore jwale wene o ka ra o sa tšea aparo tše pedi tša go tšhentšha o šetše o tšea go toropo ka moka ke ra wa ke tšea tše ke tlo di hlokago fela
mogana a dumela gore ke ditšee ka sepele so go tlogela mo we reach ge re ya ka April re ya ka court a re fihla ka kwa court magistrate le ena o re tšikišitša re tsamaye le ilo dula fase le family le mogana le boledišaneng ka tabe baba go bana ba ke fela ke mo founela gore na wa e hlakantšha family a re wene tlogelela nna taba je kwa ke re nna ba itse ke nna ke hlakantšhe go family go tloga ka nna go wa zanga hlakantšha motho ka April a hlakantšha motho go fihla re ile kopana court ka August magistrate ga fihla kwa mmotšišitše gore na le boletše jwang ka le family ya lena tata go bana ba ka o itša ba fetola raowa family ya ka itše a re wene magistrate o tšee decision ka baka la gore mosadi yo šetše a movile on magistrate a re o šetše a movile on a re mosadi yo šetše go na le stand o šetše a rekile stand sa moe o dula gona kwa magistrate a re okay aowa ga gona bothata mosadi wa šetše a rekile stand kwa gona e re nna ke tšee decision yaka ke moka magistrate ka ga ngwalela lengwalo e le nnete o rekile stand wena aowa nna ka reka stand okay tšwela pele ke mokana magistrate ka ga thomara wana e re gona nna ke tšee sephetho sa ka sa gore ke dira jwang magistrate a ngwala lengwalo a nnetša lona re ke matlafatša protection o te o e swerego gore o boele ka lapeng la gago ka tsamaya ka boela ka kwa lapeng ka di 12 tša August ge ke fihla ka kwa lapeng ka di 12 tšona tša August ke hwetša a khile mola gating ka boela police station ka ba tlhalošetša gore monnola o tšhentšhitše loko ya mo gating maphodisa ba mphelegetša ka kwa ntlong a ke fihla kwa ntlong re kopana le ena mo strateng e re kopana le ena kwa strateng ba re ga re tlišitše mosadi ya gago šokhwe a ye kwa jarateng gore ga wana taba mo felegetšeng ge re thoma re fihla kwa gating re hwetša gate khietše ba mmotša ba re ga o mose o khietše mo gating a ra aowa ke a boa ke mokara ka tsamaya ka tšwa ke tšika maphodisa ba tla ba mpuša late ba re tlišitše mosadi ya gago ka mo ntlong yekhwe and re kgopela gore le swaraneng ga botse le ga e le gore re a tseba gore ditaba tša mohuto mafelelong ye mongwe o fetša a bolaile ye mongwe monna o bolaya mosadi re a tseba re le gale re tlo o bua ka forensic a zanka gwa tšea nako e telele 2 hours a zanka ya feta monnole ka ga re tšwa re lo reka dikota ke na le ngwananyano ge re boa monnola ka ga re sahlela ka selepeng ka mo kamoreng ka mo be gore re dutše ka gona e le gore ke mo kgopetše ka re ke kgopela gore ke tše jesi ka mola kamoreng because ke bolaya ke phefo a napara wa gona bothata tsamaya o ilo e tšea ke file gore ke thoma ke ya kwa kamoreng ke re ke ilo tsena ka kwa kamoreng ke šala ke ngwano ka morago ke re bjale wa yo ntšhala morago gore aowa ke ya go felegetša aowa nna ke tsena ka kwa kamoreng ke bona ngwano wa tšhaba o phuša le madi a phuša badilele ke mokana ke a botša gore na go riagala gore ntata sho o etla o swere selepe ke mokana ke ga monnola a rathaganya badilele ebile a re fihlela ra bona gore go a swana gona mo re ka tšhabela gona ka re ntlo ka moka ena ya dibatla kwa ntlong ya ka na ya dibatla ka tlamega gore ke molebanye straight ga ke fihla kwa ke molebanye ke mo swara letsogo ke mokana a elwa le nna ngwano ke ga thoma a motabogela a bona gore o tlo nrema ngwano a motabogela a mo swara letsogo le a swere go selepe ke mokana a nrela re mamatšhaba ka gore ntata o tlo go bolaya mošile nna re bone gore na nna a ka šala mpolaya na ke mokana nna ke ga ke tšwa ke tšhaba ke bula sliding door ke tšhaba because le ntlo le be e khietše sliding door se ke sona e le gore a se šomiše key se no kwalela o le ka mogare ke moka ga ke tšhaba ka ona mokgoo ke tšhabela mo metseng ya di-next door ke ga a šala a gobatša ngwane a mo gobatša matsogo kwa ngwane a hlaba mokgoši ke le next door ke udamme a re a bitša batho a re ke kgopela le nthušeng ke gobetše ke ga ke founela maphodisa ka yana nako eo ke ba founela ka bo 7 ke re maphodisa ka kwa le re ntšhilego ka gona monna o ntlhasetše ka selepe o gobaditše ngwana ke kgopela le nthušeng go tloga ka yana nako eo ka 7 until go seng ka bo ma-past 12 ya ka masa maphodisa ke a fihlile ka yana nako eo ba mpotšiša ba re na o ya sepetlele go nyaka thušo ya ngwane goba o tsamaya le rena police station ke ra wa ngwane ka re wa dikologa gone jalo ya re ke mo iše sepetlele ke moka ka moswane ke tlo tsoga ke bula molato
ke bula case ba ra wa gona bothata tsamaya ka moswa ka dula kwa sepetlele ba sa checkile ngwane o robetse kwa sepetlele go seng ka bo ma 11 ngwane ba mo disitsa kwa sepetlele ke tsena police station ke tlo reporta molato le isa le go ke le phone la maabane ka 7 gore monna o re tateletse o remme ngwana ka celeb mapodisa ba re go swerwe monna o go buletse molato wa gore o robile o pšhatile ka kwa ntlong o sentse dithoto ya ba ile ka ona mogo nna a ke na sei kore mo ke tsena go ntshe a ke na mo ke thušega go ke thušega ka selo ba ntshwere gape ka fitla ka robala diseleng ba swere le ngwane ema lena le swarelwa eng ba re ke satlhetse ke thubile dithoto ra nna ke Kena robile go lebati. ke nna ke satlhetse go monne ka kwa ntlong okay gone jwale o bolela le rena so o dula kae ke bile ka ba ka tla gona mo radiong ke tlo kgopela thušo ke mokana mo radiong ausi Maria a ntsomela plek ya go dula gona kwa tshetlwaneng gore ngwane a kgone ya sekolong alright o bo rata re go thushe kang sese nna ke be ke rata gore le nthušeng ke kgone go tseba gore na ga botse go diregang ka bophelo ba ka le bana ba ka gona jwale ke nyaka gore o be open o bo rata gore nyaka o boela lapeng la gago ke nyako o boela kwa jarateng yaka o tlo kgona go dula le yena mogalabo ja yena a ka sebele bothata efile dilo tša di swerego di ka tloga mo go wena wa tseba ke ne le problem ya gore Moruta batho ba tle mo ba nyaka thušo ye e leng gore ba bona gore a go kgonagale gore ba ka gare ga yona Moruta ge re le mo Moruta re banna ene re le go banna ge re fa sesimaele re thieditše ke banna re thieditše ke bomme ana ke tsere ka mofa maele ra boele ka lapeng la gage a kitimišitšwe ka selepe na ke maele re ka mofa ngona mola re sa tsebe gore ke eng e dirileng gore monna a feletse ya motlela ka selepe ga a paletse ke selepe peleng ga se nka go uma ka diatla mama ke na le mabadi ke bile ka tsoga ICU ka diatla bjale gombe le utlile ka selepe kore wa e kore tabe ya ka emroka wala ka mokgwa e bolelang ka gona taba ya sesi ke thata ke thata kudu e nyaka ba family ba ga bo mama ga go ba rileng bona nna ba kwa family ya kwa ge shwa bana bothata jwale problem ke family e kwe ya ga bo monna a e hlakane o ba genu a bana bothata ro ka boela ka kua le bona ba itse ba re decision ke ya ka nna ke swantse ke dijele decision okay wena o nyaka go boelana le mogala ba gago sha nna ke be ke nyaka go boela ka kwa ga ka re ke a sokola le bana ke na pleka go dula ke mo strateng so a ke tsebe re ke tlo fetša ke dirile jwang ka re ga gona mo ke bereka a ke botšiše mama ke a go kwa ka mokgwa o bolelang ka gona o nyaka go boelana le mogalabe wa gago goba o nyaka madulo goba o nyaka no boela ka ga gago ka gore ka mola go bereketse ko wena mohlho mongwe a ke tsebe o ke nyako boela ka kwa gaka ke nyako boela ka kwa gaka nna ke rena mogala jule gore a sa nyaka yena gore a sa nyaka le yena bona ga a sa nyaka wena ebile ga a sa nyaka le motse wa gagwe goba ga a sa nyaka wena ka motseng wa gagwe ke nna ka kwa lapeng yena a sa nyaka nna ke se ka boela ka kwa motseng we and o shetse a jere mosadi a motsentse gona ka kwa motseng ole bjale wena o boela bjang ka mola lapeng le le ba sa tlhoba sa go nyaka o bja lelapa le le ke le bereketse ga boima ke le thome ka scratch jale yena o fo fihla mosadi o yena o fo tsena o tšea lapa la bana baka nna ke moka ka hloka poleka go dula o ipoditše gore o ineetse wena ge e le gore mohlho mongwe o felelwa ke bophelo nkampane bo fele ka baka la lapa le awa bjale mara mama a re kwane ya a re kwane ka gare ga maemo o lebane go le ona wena ba reng ga ba sa go nyaka ne go na le motho a leng ka mogare ga lapa le
o bethilwe o dilepe di fufile godimo ga hlogo ya gago a kere o boela o fiwa ke eng matla gore dilo tša go di ka boela di ba sekeng ka mokgwa di tshwanetseng ke go ka ba ka gona o ka dula ka khutso ka mogare ga lapa le ga botsebotse ka boripana ba phiso yona e ka sebe gona ke gore jale a ke sa tseba re ke tshwanetse ke direng ka gore le ka kwa gašo ba ba rakile bana ba ka le nna ba nrakile so gone jalo ga botse ke tlhoka pole ka go dula ba tseba taba tša sesimane ai man Moruta aowa man o ne nako e kae o tswile ka gae sese ke tswile ka di-17 tša January and ke na le 22 years ke dula ka mole nke re fe sesimaria taba sesi a ke kwa gabotse ke nyako e kwešiša Moruta moroka o išitšwe kerekeng o tšona komiki o ile ka gare ga kamora o bone ntonyane ya go se bone e yaletšwe legoga o buile go kitimile mokgwa selepe ka gare ga lapa godimo ga mmele le godimo ga bana ba gago o rile di-protection order a go nento e maphodisa ba bolela ba re motho re palela ke go mo swara ge re mmona rena re a boifa le rena o a bethwa o šetse o swere maga a mantšhi le wena ka dilo tse o sa di tsebeng ka dilo tse o sa di tsebeng and then o nyaka go boela morago gona ka kua lapeng lela e le go gore o rakilwe ka go lona nako nngwe mo bophelong Moruta ge motho a go raka batho tlogelang go balabala modimo o tšea toka modimo o tšea tsela ya gage ya go seiva bophelo ba gago ene ge badimo ba geno ba kgona go bona gore Moruta double story a e wetse go feta bophelo ba gago amogela se badimo ba go bontšhang sona tlogela go ganetša modimo gore a re a go botša gore e tswa ka mo wena o mo gapeletše go nyaka go ya ka fao nna ke le moremi ke re sesi ka ga gage nka se mo fe maele gore a boele godimo ga mabaka mafe Moruta godimo ga mabaka e leng gore o sepetse ka gare ga ona o bethilwe go tswile di-weapon o bone dilo tša go se boniwe o tswa go nošiwa dihlare tše di seng right so according to statement sa sesi ka mokgwa se leng ka gona nna a se ntumelele gore nka bolela re sesi boela ka ga gago ga ka boela go sasa ba mmolaya ebile mroka a kere a se monno a reng ke a itshola boa ka gae ba re ga ba sa monyaka sesi ke yena a reng e seng lapa le ke le bereketse ga boima okay lapa lela le wetha go feta bophelo ba gage because o sane matsogo o sane mogopolo o feletše a ka ya mmerekong a aga lapa la go phala lela a le tlogetšeng morago o ka se llele ntlo wa tlogela go llela bophelo ba gago o ka se llele ntlo wa tlogela go llela bophelo ba bana ba gago o ka se llele ntlo wa tlogela gore wena ka bo wena o te naganela wena pele o ka naganela di-asset tše wena o neng le tšone batho ba di tlogetše di-manctione Moruta ba thomile gabotse ebile le golle ba fetile bona batho bale le dintlo tšela ba di tlogetšeng morago a se mathomo ka sese ke dimo botša sesi man gore o bontšhe gore ba monyaketse madulo ka mo le go ka ntse gone bjale o dutse bjang go diregaeng a ka mole ke dutse gone jalo ke dutse gabotse a se wa dula gabotse nke bo dutse gabotse bo ka senya ke go boela kua a gona bothata mo ke dutšego ke dutse gabotse why o nyaka go boela ka kua mama ke gore pelo e fo ba gona ka mole sa le wa bona o dutse nako e telele lapeng la gago fo o tla wa tswa a ke go botšiše mama o thomo o dula ka malapeng lela o na le mengwaga mekae a ke ratana tata go bana ba ka ke ratane lena ke na le 18 years o ratane lena o na le 18 years o dutse ka geno mama ne 18 years ka moka goba 20 years ka moka wa o sa llele go ya ka geno
o dutse ka geno a ke re o lešwa ke sebaka se o se tšereng o dula ka gare ga lapa le la gago gore o tšere 22 years o dula ka mogare ga lapa le o dutse ka geno 20 years wa o salele le go ya ka geno ke file o bona gore ka kwa gae a zanka ka kore ka kwa gae gone jalo a zanka ka ba tlaela go tshwana le ka mokgwa ka go dula kwa lapeng leno le gone jalo ka kwa gae ba nrakile mara ke file o tsamaya ka bona gore ae boleke ka mo gae gona ke file o tswa ga botsana simple ga gore a kere ba nrakile ka montse ka ranke a zanka ka dula ka montse e sale ke golela ke dutse magweng mama dilo tša gago a di loke kere mo di sa lokeng a o tsebe gore bothata ba gago e ka no ba ileng ke tumo ya ka nna ge ke go theleditše a ke tsebe morago ka letle gore thuša nna ke duma e ke o ka re mohlho mongwe thušo eng ka bo go e kgopela go moroka ke gore a go lebelele gore ga botsebotse bophelo bja go goreng ka jona mohlho mongwe ge e le gore go na le mo go hakileng gore le wena o phele ga botsebe le ka batho ba bangwe a go gole go be ga botse a ke tsebe ausi Maria gape re thušeng mme o nyaka go boela ka gare ga lapa la gagwe mo a boneng bothata ka gona dumelang batheletši ba Sekhukhune FM le bolela le Maria mo wa Token Hill so ke be ke re ke a tsena profo case mosadi le nna o nkole mo radiong a mphounela ke ge ke mo ela hloko ke ra go nyaka gore e radiong because mohlho mo setšhaba se re thuše maele ke lona le gore gae o mphounetša a sa le ka magagabo gore ka gešo ba nraka le bana ke na boyo a mpotša ona mathata a le botšange then ne nna ke founetše monna gage nna monne la re ka re bana ba sokola re bana bao ba bannyane ke a banyaka ye wa 16 years ra ka go lwana e le mmagena ke monyake unfortunately bana bao ba tlo hloka motho a dulang le bona ka ra ke gona nna mara mosadi wena a ke be ke rile conference call ke motho mongwe wa gore ge ke solva di-case e mongwe a legole ke se ka bolela o ka re ke bolela le ye fela a mpha difounu ke no mo ria conference call gore a nko gore monne mphetola a reng a se ka tla e kwa nna a re ke ra ke motsome ka kwa gare ga lapa lele a ke sa monyaka o mokwele a ke sa motsoma ka kwa lapeng ke tsoma bana bale unfortunately ke ba bannyane ba ka se dulwa noši mara yena pho go ka tla go nkga stopo ka re aowa marantate tša badi bana mma go bona yena e yaka ya re a ke tsebe okay ke marere ke re o mokole moga tša gore o re so re dira jwang ge re tla moyeng batho ka nnete be ba founa nna ga gešo ke kae a go dule motho re ka mo offera madulo nna ke kae a go dule motho re ka mo offera madulo ka nnete ra tša offer ya ka motshetlwane ka re ke kgauswi le gagage le bana ba tsena sekolo ka mokhwi then ra monyakela mara ra ya ra bona madulo o re nyaka mosadi o dula mo ngwana matlang ra ya ra bona hotse le gore wa go tseba se kgolle ga gawa a go thabela a hotse le gore ba hloka dikobo ka masepala ka mogopelela dikobo tša re a kgone go robala le bana ausi Maria a ke botšiše monna yo o re bothata bja mosadi o ke eng a o fora ana a sa monyaka ba loile e tsene ke maphodisa o mo swarišitše ka mmotša ka re maphodiseng be ba instate ba swarwene be ba swara mosadi o šetše a pantitile gabedi ka baka lago ka ba ka terwala le mosadi ka founela station command ka dula le sona tafole ka re station command ke na le dillo tša station sa gago mosadi še o begile melato mosadi ya modimane motše serious melato a gago ya bola go direga station commander a bontšha gore ena a e tsebe ebile anke a ekwa ka yona melato eo mara ka rotho mo kwa ka yona le gono o kgopela gore ke mošie le yona gore a šala ya tenda ke mokana karawa gape mosadi o begile so ka re tepolele ya ba e le gore mosadi e le ga mmotša la botse o boa anytime ba ka fotswelela o šetša tše o ba mmotša labo then case ya go ba re ba iša ga molao o reng ba re ba na le show ya gore molao o reng because o ka re ga a thušega maga mantši o palela ko go thušega go fitlhela maybe ba tlo ntšha monna ka lapeng a ke tsebe because nna ke moretše kare go na le ka tepe tše ke šetšeng ke ditšere ka moka ke go thušitše o na le mo o dulang le bana o seife ka geno a ba sa go raka ka kwa lapeng a ba sa go raka sa go kore mohlomong ye morota e bolelang gore o ka re a ka hweletšwa mmereko profa mo thuša le bana and then ba ba seife a hweletšwa matogo a berekela ba thaetša radio ba re bona re tšwetše malapa di-manction ba mmoditše re tšwetše malapa di-manction sese gane bjale bana ba bereka ke di-doctor ba re agetše malapa
o tlo hwela ka moo, tlo go lo hlollela motsowe. Ba mmoditse motsowe kwa bana ga ba ka gola tata go bona a fela a sa kwana nabo. Wene o ile go bolaya. Mama o rata bana ba gago? Ke a ba rata. Wa ba rata. Sana ka kene go tlo diregang ka bana ba gago? Ke a iputsisa every day ebile. Mara bele go laetša o ka re ga o nke wane o fitlhelela taba go no ipotsa gore ga ke amogele gore ga botsebotse ga ke sa nyakega. Go diregang mama? No o bolela morago ka šomo? No o bolela se se dutšeng mo go wena, bolela morago ka šomo? Eiša, a ke sa tsebe gore ke sentse ke reng ka gore gone jale ke bona o ka re nna bophelo ba ka bo hlakahlakane and a ke tsebe bothata bja ntshe gore ke eng. A ke tsebe gore thata bja ntshe ke eng ga botse. Motlho mongwe a nka tseba gore bothata bja ntshe ke eng, motlho mongwe ke tlo tlogela go hlwa ke šetše lapa le le morago. Wa tsa mo bophelong Morota re santse re expecte di-challenge ene re swanetse re tle ka tsela ya gore re ka lwa jwang le di-challenge tša rena. A re tšee decision re sa kwatile sesi goba mama ka mo a tšee pelo wa gaga a iše fase Morota. Badimo ba gabo ba ne le yena ene ba mo file maatla ene gore o nyetše o bue gae o buša ke mabaka go se swaro ga botse a abuse, physical abuse. Badimo ke batho ba bona sesi a tlogele go tšea pelo mma gore na a iša a lebeletše ngwakola. Bona bana ba tlo go berekela ba tlo go agela motse ba ga botate mogala wa gago ba tla dula fase bona ba bona gore ge go le so ba swanetše ba dire eng ka seemo se se leng gona gobane wena bophelo bo bophelang mama a o phele ga botse. Se nna ke nyakang go no se tlhalosa Morota ke sene go mama a leboge Modimo, mama a tekemele, mama ga tšee maikarabelo a tšee bana ba ba godiše. Ke fetša ke bolela nto nngwe ke re kgogo ya sethole e sepela le mantsuane, mokoko wa hlehla o nnoši. Kgogo ya godiša bana, ya re go fetša go godiša bana, bana ba thoma go gola, ngwana mollo mongwe a tla te phatela segola. Mma go rena a kwešiše gore lerato la gagwe ga senke kore nka no relationship re ya gagwe ga senke ya swana le ya batho ba bangwe. Ga a tšwe 8 mola go tate go fitlhelela tate a fetoga a itla go yena a mo kgopela tshwarelo a re mosadi ya ka ke phošitše mo ke phošitšeng gona. Moroka mohlomong ke botšiše mama ga jedi o kwešiša gore ke eng se o ka go se loba ge o ka amogela gore ga ke sa nyakega, o ka bona o sentše kae ka gare ga bophelo bja gago? Wa sona se gona se nka se lobang. Mara wa lemoga gore go ntse o le gare o balabala ka se go na le seo se go batšang mo go wena? Gona ke a bona because ke lositše le weight. Moroka taba ya mme ke tlo mo tšhakela ka dipheko ke bone gore bothata ke eng, mara se ke nyakang go se bolela ke gore mme o swanetše go thoma fase a ntšhe dikeketane ka ga gage, a ntšhetše bana ba gage. Bophelo ba gage, mmele wa gage o wetha go feta dilo tše ka moka yena a naganang gore o di dirile.
a tlogele go lla se nako ya go lla ke nako gore a bereka teperekela a be le dilo tša gage nkwa ga botse a ke re mma gorena a re na bothata ba go thuša gore dilo tša gago di loke di be ga botse a re gane ene ge ile gore o nyako boelana le tate mmitše o tle le yena mo re tle re bone gore ka dira eng o sa le o boleleneng le ena mafelelo shucks a gopola o ka rena kgwedi ya go feta ena a go founetse goba o mo founetse na bja po mpotša re a mpotša a nrela a re ke tlogele go hlakišane le batho ba kgotsi morago a go founetse goba o mo founetse o ngwadile message ya botša moratho wa ka re ke kgopela o ntlhokomelele le mmago bana ba ka ba gore ke bona ba mpoditše gore ba re o tlo o gafa ke mokana moratho wa ka o mpontšha message gore tata ga bana ba ga gore ke go hlokomele o tlo o gafa gore ke mohloko gore yena o bjale o bolaya ke pelo ya gore bana ge ke gafa bana ba batlo o šala le mang so ke mokana ka mo founela nna ka mmotšiša ka re ke bona o rometše message mo go moratho wa ka gore go diraga jwang a re wen ke tlo lapa go go hlokomela ke tlo lapa go go tšhireletša nna ka gore ke a go tšhireletša and wena a o te tlhokomele ne ke tlo lapa ka lahlela toulu bese wa hlokofala and ebile o tlo gafa bjala ke re ke zama o kwešiša ka kwa re wa omana nna ka napa ka theoša moya ka sa hlwe ke sa bolelela godimo ka re aowa ke go kwele ka tikgomolelela ke mola o koleng ke botšhepotše gore ge o ka no ipha nako wa no ipotša go no amogela se sengwe le se sengwe o ka jewa ke eng ausi maria bo rata gore mama re mo thuše kang lebelela kopelwana le so nna le nna be ke boletše le ena gore a ke sa bona safety ka kwa gare ga lapa es ka moka re e bona le batheletše ba nako ke tle le ena moyeng e le forogo kare ke tsena 9:30 to 10:30 ba e bone ba mo eleditše mo moyeng o kwele ke be ke fonya gore mohlomong le fo mo thuša ka go fo lebelela gore ena monne ka gore o tia lefase mohlomong o nyako bona a hlokofetše mmebe gore a šale le bana ba ka re nna o mpoditše gore bana ba ka bana taba ke nyake mmago bona mokgwa ga a nyake lekho ngwana o re o nyaka ba babedi ba bannyane wa 10 years lo bokae kotse wa 10 years lo 5 years o nyaka bona so ke bonang ko gore mosadi o santše a fo tšhireletswa gore le ga ka re motia ka mmele ko gore a šalle bana ba lelapa lela ke re gantšwa le ba ba ka motsolo yena le monne gantšwa le ba ba ka motsolo ka gore a ke monyake ka kwa seng ka bereka ngwakola wa ka di-aluminium dilo mang go be re berekile nna so ke nagana re ma le go le ena o foša marumore a nka kwa ba re o hlokofetše ke tlo mmoloka ka khutša ka šala le motsaka le bana ba so e ke bego ke nyaka go fore mohlomong o no mo tšhireletša le go checka tokološi tše di leng ka kwa lapeng gore a ba rometše yona mohlomong gore di tle di mo gobatše le bana ba nto e leng gona ausi maria lapa la mme o lene bothata mara fela re ka se tsene ka gare ga lona nka baka la re mogala jwa se gona yes re ka se tsene ka gare ga lapa la tate la mme tate a le gona a sa tsebe goba re tsena ka botsotsi goba re tsena ka gore yang ke tla o ba bošaedi se rena re ka se dirang ke se a ke thuše mmeo le bana ba gage ka dimokgwa wa ditaelo and then re thušeng mmeo a kry-e mmereko and then mme ga a fetse o kry-a mmereko a tlage le bana ba gage ntlo ka lebaka la gore mo a nyakang go boela gona rena maemo a rena a re dumelele re re wena boela koo re theeditše ke batho like ba tsebe gore a re dumelelane letlhalo morota mara fela lenyalo la gore re kitimišane ka dibolao ke ne ngwana le kgarebe nka se dumele e le gore monne o mongwe o tlo tlaiša ngwana ka mokgoo ene gomma gore ena ka mo a swanela morota gore a tšea decision e leng gore like e tlo heda bana ba gage bophelo ka mokana ga bona gane ya lebile ka taba go remiwa mo hlogo a sa bona ga botse gane le kitimišana le gore
sasa ba mo face ya sasa no a sa bona ga botse ka mogo nna go ya ka nna morota a ke thushe mme a tlele ba gabo ke thushe yena taba ya bona e padile morota e paletše di-family e paletše maphodisa gonjo le ge nka botsiša gore setse maphodisa be ba mo swarelang ba re be ba mo swarelang bokolonele kako ge e sese maria ka nako le ile le botsiša ba re be ba mo swara a dirileng our station commander ore ena a tsebe selo ene ya e fetetse go kore ya wa kere molato bo bula molato o bula o santse o sware mosadi ya batho ra ba le nna ke re be ke bula molato mosadi ya sa swariwe monna ya sa swariwe monna ya tshela di-protection order ke boa mara a se nka tswalelwa nna mara ke tswaleletswe gabedi ka nta go se re selo ke tlile a ngobaditše le ngwana re tswa sepetlele a re fitlha ba re gome lena le a swara so station commander yena wa sa di tsebe kgopela gore a thome fase a mo thuše le boletše neng le station commander re tswane last month go na le se se diregang goba se kwalang gore se bona la modumonyana go laetša gore go ka ba gone e thušo fao ke tswa ka kwa ntshe motho ba mphileng yena gore swantse gore a nthuše ka kwa police station e ke fitlha ba itse bare a gona o na le maile gona o ile o tša 2 weeks so go ra re ke tlo emela yena ka re ba mpoditše ba re station commander se ja feleng lephodisa le gore le go thuše a gona motho mongwe a tlo go tla go thuša ka ntle le yena ya mroka le nna ke mo founetša re o ile khosong o tlo boa gabotse ba santša mmone le gono ya ba ile re founu ya go šipšhatlegile ka weekend mosadi mohlomong ka le hono la bobedi ba ka bonana gore ka la boraro so ba re ba tšwele mmepele ka melato eo mara ka mokgweleng ya kgale e mentši hlatlaganego ya le ya gore ngwana šo ba go baditšwe a fo ela madi mara ba se mo sware monne mara yena ana madi ana selo mara mosadi o šetša robetše ka diseleng beke o sa morata mamane ye yena be ke morata gona jale gona bolela nnete mama wa ke bolela o kwele karabo ya gago ya mathomo e rile mma go nna e rile a ke re jale ke lona lela go be ke riela gore bana ba ka ba kgone go boela ka bona ba se ka tla ba sokola mo starateng a ke na bothata ba gore bana ba boele ka gae ke ne bothata ba re tate santse a change a bjale bothata ko re a ka se tla kgona gore a change a ke re bjale a ka se dumelo go tla mo le ile gore ena o na le believe ya gage ya bibela go yona no mara tsore ke na le nto nngwe ntshwe ya moro ya wa tsamma gore na tsela wa e bona mara go na le mo a felang a fihla a timela ge o ikwa fela a nyako o boela ka gare ga ntlo ya gagwe le yena ka bo yena ga ana le tshepo go moga tšagwe yena ke a moifa ke a motšhaba mara o nyako o boela ka gae anke ke motšhaba so wa bona o tlhang go batse o tšang rema ka garafu mo a fetša ntle mo molaleng kang a ntle ba mo ka lenti a go tlemela eng ke dibetse ena a tepotša gore a ba fihla o tlo gore mosadi o tetleme ke mokana a tlang rema mo tlhogong mo kwe ka mo e le gore o itšang roba letsogo batswadi ba ka ba sa phela ka nako eo an roba letsogo mmago o itša bona ka nako a gone rema ka garafu mmago o e bone tabewe a fitlha mmotša re nyako bolaya ngwane ya batho ka nako a gone rema mo tlhogong ke founetse tatago ke le sepetlele a re moswariše le gona ke zamile go moswariša kwa Thembisa awa le bona a zanka ba nthuša ka seno ba filo right ma o fitlha bankiša psychologist bankiša di-social worker a ba fetša ba re mo go nna ba re a ba fetša mo bampotša ba re wa tsa re monno a o ka moswariša a ka se tsogile a buile toronkong and bana ba ba tlo go kwatela gore o swarišitše tata go bona ka re wa ke re ene gone jala o bereke ene ka nako ang go ba tšang rema ka garafo ke be ke bereka ke iperekela so jale ka re gone jale ke na le problem eo ya gore ke bonela gausunyana so a ke sa tseba mama a re kwane ga botsebotse taba o e bolelang ya go remiwa ka digarafu le go robiwa matsogo ke ya neng ka 2008 o nrobile letsogo mogala bo o thomo go betha neng ga botsebotse
o thomile kana 2008 ya ke belega ngwana o wa mathomo kwa bobedi Wa bobedi. o nkreile ke na le moshimanyana o kana kwa ke kopalena o nkreile ke na le ngwana ntshana le 6 months ya ke kopana le ena ka dula le ena le ngwana wana 6 months a ba gola a sa nka nkiša letsogo ke mofenki wa 16 years o gone mongwe wa 23 years mhlho mo re kwane ge dilo tše ka moka di direga mama ke eng le ile lankala le ka go dula fase le mogalabe wa gago la nyako tsebe gore gabotsebotse le bethelana eng goba go direga eng yana ke yana a bego a dira diphošo kore ga a dirile phošo ke motho mongwe e le gore a sa amogele gore ena o swantse gore a dirile phošo a nyako gore o dule le ena fase o swantse gore ena a dirile phošo a fitlha fela gore ke kgopela o ntshwarele a nyako gore wene o bolele se wene o te maikutlo a gago gore wene o te kwa jwang ka mokgo ena a riang ka gona so ke mokana le la bobedi o nrobile letsogo lekwe ka bolela le ena la bobedi a nrema ka garafo be ke bereka ena be a sa bereke e mokana so ena a ke bua mmerekong o kgopela o bona founu ke moka mmutsha ke re o tlo bona founu ka go fitlhela neng ke mokana ke lona leo a napa nrema mo a ntlema le la boraro ke hwetse diaparo ka mo koloing ja ngwanyana ke sa ditseng a nya ko re dule fase re boleišane kane jale nna ka namela ka mo koloing a re ya mmerekong ka re a wa gona taba re tla re e bolela kwa mmerekong a ke re a o nyako e bolela ka mogae a ka ga a fitlha mo strateng a emiša koloi jale re thoma go rekedišana a tšea sa gore manrema a ntšhia ke dibetse kwa pateng a sepela ya a mmerekong sepela a sa tlhoa sa mmerekong a tšea aparo tša gaga a tšhaba e moka ka topa ke motho mo strateng a mphelegetša sepetlele be ke šetse ke na le ngwane mongwe a na le gana mo ma 8 months ene wa 10 years ke moka ka dula sepetlele nako e nyane ke dutšego a ke le kwa sepetlele ke ya mmona wa fitlha ke re bana monnong go ba dijibile o fitlha mo sepetlele ka botša manese gore kgopela ba moraka a tšikela morago ba re monno ke gala fela e tla matlo go tlhola ka re o ntlhola jwang ka re kenang go ba dijeo ba ra aowa gore ke phošo ka ra wa gona bothata mara ga e jwa mmole ke file moswarela gabotse sempolwatse ka fore ko go tshwaretše mama no man o fitile ka gare ga maemo man o fitile ka gare ga maemo a ke tsore o wa nkwa na bele mara o sa re ke nyako boela ga botse o nyako bonang a ke be ke dutse ne ke fote potsa gore nako ka moka be ke ntse ke bona gore awa go na le bothata mare ne ke tepotsa gore awa o tlo change ne ke fo fela ke tepotsa gore o tlo change a gona molato ngwane o nyako bolela alright gone ba le ba bang ka mona taba se se nna ke e kwele a tle go sasa re mohlole re bone mathatane le ona re boneng gore re ka mo thuša jwang onka moruta moroka a tle go sasa sesimaria le ntate moruta a tle re mo thuše re mo riele ditaelo le bana a ke ne bothata fela ba gore ka gare ga lerato go kitime dibolao lerato ka gare ga lona go kitime dibolao le bogele mama ba tlo le thuša ne magorena ke tlo go thuša nna ka ditaelo ke tlo go thuša gore lo tša gago di loke di bega botse fela ke sa bušeletša ga ke go fe maele a gore o boele mo o bethwang gona o nkwele mo go boela o tla boela ka ge šetše tate a tlile a boletše le rena jale ka bana ba gage a re ke nyaka go bona bana ba ka ba boa ka gae e tla nthušeng goba nna nthušeng ke kwaneng le mosadi dilo tša rena di beng gabotse a ke ne bothata moo ke ne bothata ba go no re ke no go tšea ko go latlhela ka gare ga molete o bona le wena o tsene e tukišeng pele wena le tate le tla iša bana ba a gone molato o re emele ka mola re tlo le thuša ma hei ya moroka re ya ikwa ra hlomphegile go ba le batho ba go swana le bolena re ikwa reta e le ka nnete a ke le ba le potšišo ya ka e kileng ka go botšana go thoma go tla mo kgašong
gore ga botsebotse mo bongakeng jwa lena le ipsina ka eng goba ke eng se o se ratang wa re na ena re no kwa mathata a batho morete ke tlile ka mathata morota a go ne nngwe re iketlileng ka yona karabe a ke e lebale eo re image ya mma gore na shu le kae motswadi gona re karale re gona ke bagamang ke rena ba ga batlang matlala aga mmina tlhantlhagane banna bakone bakone ba ntšhi dikgolo gore mokone eish ke imetswe o kwene o tsene ka mo wa nkga bophelwana wa tsana go kwala perfume yana ma o imela o nkga di-perfume ya go dia bua mma go matlala eish nna moroka ke hlakiša ke bana ka nnete sepedi se re tswala e bola ile matleibana bana ke babelege ke belegwa mathomo ka seke ka nyalwa le yena ka hwetša lenyalo ka bana ka wa bobedi ka ba ka belega le wa boraro ke le ka gare ga lenyalo tata go bona a robala so pele a robala go le go ba le separation from 2002 ke no ba le bana ba la go fihlela ge tata go bona a robala ka 2010 mara a ba maintain ke le mola di-RDP so bana ba la ke tsore eish a ke sebe moroka ka baka la gore e wa mathomo ye ke yena motlho mongwe ke bego ke blame gore nkabe hlala ba tšea ka yena fale ke yena e le go driver ya go driver bana ba gore a ba iši ka leopeng gobane ge go le ka mokgola moroka ke sa le monyane le ge tata go bona robetše ka 2010 ke sana le kganyogo ya lethabo mo e leng gore ge go hlaga dilo tša mohuto ke kgona go dula le bona fase bjale ka bana ba ka ba botša gore goba ka ba hlalošetša gore ke na le mokgotsi ge ke le ka mokgo a ka swana gore mokgotsi ya ka ke kwa ema le yana kwa strateng go hlompha maphelo a bona le future ya bona ke etelwa ka lapeng ga ba fihla ka mona lapeng bana ba la ba roga bana ba la ba modimo e se motho wa mathomo ebile e leng gore o ba e tswa tsimanyana mo e le gore ngwane wa ka wa mathomo ile a mo roga mo tsola marogo e le ge a elwa le nna mpotša gore ke a mokolota monnela modimanya kotse ba rena sekoloto ke boka ya re ke 700 a re mma go se tšera riang a re wene ebile o se ka e tsena ka le wena swene selo ka mo lebile o tlo ntshelekiša tša gago tša ka marogo so monnela modimo a bona gore ga ke tlo šala ke nyala mosadi ye gomme go ke monyala e le ge bana ba gagwe ba nthoga ke ya ka e le bona na so monnela sepela ka itšhalela le bodutu go tlogelang ka 2019 2022 ka hwetša e mongwe wa monna a e tswa Denelton ka ba le yena ka moka ge ke ba le yena pele ga ge ke motiša ka gae ka bua le bona fase ka ba kgopela ka re bana baka ke hweditše mokgotsi ke kgopela gore le ntlhompheleng yana gobane ga ke bereke mohlho mongwe yana mokgotsi a ka la rekela bopi ka molapeng la godiša bana ba e leng gore bjalo ga ba dutše ka mola a boa gape a thomahlo go hla monnele wa batho mola ke ba swaretše yana le monyanana ge ke mo swaretše a dutše ka molapeng yana gape mogolo e wa thoma thonkgolosa mafela ona monne o tlo reng ga bona le phela ka ona mokgo a re yena o hlokometše motho a ratanang le yena because ga ka sebe le yena ba tlo motšea so ka ga ka nega gona mola ka motša ka re ke kgopela gore o tswe o dula le motho wa gago kgotsofale o tlo re ga o kgotsofetše wa bua ka molapeng gore mohlala ba tla ba o tšee ka we o tswile o ile mo a ilego ditšo mo palela o buile gape ka molapeng o kgopetše tshwarelo a kgopetše go tshwarelo o be a šetše a bereka ka mola makuleng a swere learnership ka mola makuleng mo mabenkeleng mola mabenkeleng a swere learnership so ngwana a tla ka lapeng a ya tšotša ke monyanana o bereka le yana ka mo mabenkeleng kgoparara so yalo ka ge ke sa bereke morogo ka ya bata ba gore ke thoma go ba bja fase gore bana ba ka lebelege bana a ke bereke ka nako ye bjalo ke sa bereke go le tlo swanela ke gore
thušane go hlokomela bana ba yela o bereka ka kua yela o bereka ka kua zamang gore le beng se sengwe godimo tafola le hlokomeleng bana ba e mogolo ya re yena a go le go lekana le monnyane bile a ka se kgone go contribute so ra fapana gona mowe mara re no ba gona ka molapeng wa fihla mo e leng gore mogala bjela ke dulago le yena wa bajwa lebile wa hlokofala ga hlokofala mola ya bataba gore bja re thomo ga kanega ka gobane bile yena mogala bja nthuša ke bja borotho godimo tafola ka gobane bana šiba a gona le a re go ke a nyala moroko wa bana ba ka ke ba ba botse sesemare wa ba tseba ke bana ba ile gore ba hlapile ba agegile mara a gona manyalo ka gare ga bona ba tlaišega ba kitima ka mo ba tswa ka mo e leng gore le gone bja le ga ke le so ga ke tlošala ke bitša sesemare ka re mare tla o nthuše mokgekolo ka lenanego le la gago la Token Hill ke imetswe ke mathata ke gare ga phini kgolo ya lehu e hlolegileng ka gare ga lapa mo e leng gore ke mathomo mo bophelong bja ka ke go ka motho le bile a hlokofalela mo atleng tšaka so ke imetswe mola e le gore ke seno gore ke thekge ke bana ba la šiba bona ka bo bona ba mpona ke seseo ge ke bolela so moroka ke itse ge ke botša Sesemaria a re no ke tlo go fa tsela le go thuša mo e leng gore ye wa mathomo le yena o fitse o tsoma madula sampotša ke tšatši leo e bele ka di-15 tša kgwedi ya October ka mmotša ke re ngwanaka ke tlo ba le bothata le wene ka gobane ga o sware ngwana gago go ya le ka bana ba e leng gore bomma go bona ba phela o khereše ngwana a o riele ngwana scaftine wa nkimetša mola nna ke sa hlole ke sana le mothuši and then ke ba le problem wa gore monyana nna go le yana gore yena go tsoma rumo because ka mo bona yena a ka se tšwele pele ka lebaka la gore o hlokometše bana ba gago le wa monyanana bjalo ka mokgwa ke yena monna lapa le bjalo o bona go le kaone gore a tsome rumo bjalo o bona go le kaone gore a tswe mola nka be le ka dula fase la boledišana ra bona gore na re balansa kae gore le kgone lala le jele le bana ba le a re go kaone yena yo to kgodišetša ngwana gage ba le ka mokgwanya ka o rele ngwanela nna ke no bona sepetše mmileditše bomma ngwanagwe di-family le lapile ka mathathala ka lapeng laka lapile mo e leng gore bona family ba ba fetša ba ntšhetše ba re o ka se ba kgone because o ka se re ga o bolela mafelong o tlo fetša o ntšhitše mantšu a mangwe a go kgopiša bona mola le wena o kgopišegile o le motswadi ba go swariša go na le di-protection order ka mola gare ga lapa mo e le gore ga di gole selo ele wa mathomo sepetše ga ke tsebe gore o dula kae le ngwana gage ka mpa ya e kgolo ya kabela gago o bolela maemo a gone jwale okay ke mokana ye wa bobedi le yena o kgone o tlo laela fore wa re ke ya mmerekong a se tseba o tšhaiša ka 4 a se ka mpotša ra ke tlo boa a fo tšea 2 days a se gona ke no ka bošego ka bo 3 bo 2 le bati le bulega a bulela ke monyana nna morela re ke tlo tšhentšha diaparo bile ke a sepela gore ka mokgola ka ona masao ka ona masao a tsena ka bo 2 bo 3 ke mokana gore ke tlo tšhentšha bile ke a sepela gore ka mokgola o tšhentšha tša mmereko wa sepela o ya mo a yago a ya hlwe a palele ko ga mmerekong a tšee di-sick note a phare ba mmereko ke molemoše ke re ngwana ka mmereko o tlo o senyega gopola kwa ke tswago ga o senyegile mola ke tseba gore mohlomong ko wena o beago bopi godimo ga tafola ke mokana borothwana godimo ga tafola bjale nna ke tlo o thuša ke eng le tlo o bula mo le tlo o jang ke sa bereke ke mokana e be taba tša gore ke wa kokomoga moro ka re kgone o fetša beke goba beke tše pedi re sa boledišane le bana ba ka mola lapeng go le boima e ke tsoga ke no tsoga ka tswa toilet ka boa ka bereka mmereko wa lapa laka a ke boledišane le bona ba mpolediša ga ba ntšhia le bana ba bona potšišo ke gore na ke kgona bjang go hlokomela bana go bona ba sa mpolediša bana ba ka mola go bona ke tsere go riegang yana a se taba gone ba taba kgala dingaka ba porofeta ba tsene ke nagana gore mohlho mongwe e ka ba e le gore lapa la ka le senyegile goba le hloka boroko goba ba le tabogile ke patetše dingaka go loke selo go foswana go tšhentšhe selo ba porofeta ba tsene ba tswile ke tsena kereke ke feletše ke matla thapelo mo e leng gore ga ke sana gopola le go a kerekeng le go rapela ke sa kgona ke fo imela le ke lapa le mo e leng gore tšatši le lengwe ke be ke gopola gore nka be ke tetšea le bophelo
ka lebaka la gore a ke na mogola mo labaneng baka gore tšatši le lengwe ba re ga ba phagama ba hwetše ba sena mmago bona ke mo mohlho mongwe ba tlo go šala ba tetshola gobane ba nnyatša ke sa phela ba nkweša bohloko phela ke lla bošego le mosegare gore na ka gobane ebile ke bannyana mohlho mongwe wa dithaka tša rena di tlaiša ke bana ba bašimanyana nna ke reng ke tlaiša ke bana ba bannyana ke gakanegile ke tlo go kgopela thušo o bontšhe gore ntho a se ntwa gone bjale e ka ba e thommene mama mhlomong ke ne go tsena gano ngwana go wa mathomo name ga mekae o na le 31 years 31 o bedi o na le 27 o boraro 25 bona seng sa bona le bona ka moka ga ba kwane ba kwana ka bohwirihwiri ge ba dutse ge ba kwana ke ge ba bolela ka nna ba re sa tlo rialo ke re gore ba kwana ka wena mmago ore ke kgono tseba gore yela ke mo shiftile goba ke mo retse ka re tsa mo kgotsofala ye wa bobedi ke fora mafelo ke fora ke tsoga kgwetša pakile diaparo a sepetse go sena motho ka mongakong o tsogile bošego sepetse o ile mo ilego a o ile o lebelela gore go kae o nyaka gore go kae o kgwetša bula lele mogolo ka moo ka leka go mo tlhalosetša gore tšatši le lengwe o tlo rwala maikarabelo a mangwe a go palela ka baka la gore ge o dumela gore ngwana a tswe ka malapeng a tla dule le wene mola wene o se motswadi wa gago wa go sa morwalo wa morela gore sepela ka ga geno goba e re ko kwa gore mmago o go raketseng wene o mo amogela a tšatši le lengwe ga a ka robala dutse le wene o tlo mmoloka na ka gobane ka mokgwa o elaetša gore o na le lenyatšo segile ke batho sana ba agelana ke sepela ke inamišitše sefahlego because ke se go boga kwa motseng ke se go boga familing ke se go boga mo gohle mo gore ke reng ke palela ke bana mohlomong ke ka baka la seemo se ke leng go sona sa bohlolo ga ke tsebe fele ke re mohlomong ge be tata go bona phele ba tlo ba dira ba tšhaba yena nna nna se le go bona tabe e thommeneng ko baneng ba gago e thomile o dula RDP ka 2002 ka taba ya separation le tata go bona ka mokana ya thoma ka 2012 e thoma ke mogolo ga thoma go tseba go tswa mahlala ga jeng a se nka nore ke tekutswa bjale ka ngwana o be a fo dira dilo tše phatlalatša ye wa bobedi le yena a sepela ye ya ga boragadi yago mo e leng gore la fetša re ebile re išana maphodiseng le boragadi yago ka ba botša kare ga lena maatla a gore le ka ntlhokomelela ngwana go bala motšea ga tlile go lena ke monyaka larala go a gona mara le mootile go kgopela go letseng gore maikarabelo a bana ba baka ke yaka ge tata go bana šala sa le kua kgole bjalo ba riega gore ba mo lokolole ba morela ba re o tlo tla mo ge mmago a go lokolotše ga se a go lokolola o sekala go tloga 2012 13 go fihlela ke no re ke di-adolescent stage goba go fihlela ebile ge ba tlo ba le bana ke bona gore bjale mo a e sa le adolescent ba di dira ke mara bonnyaneng bja bona o kgona o dula le bona fase la bontšhana dilo tša bophelo gore ge o dira se go ya go feleletša go e ba so mo bophelong o hlokomele 1 2 3 ga ke rate mekgwa ya gore le ya kgona go ka dula fase ke dutse le bona magammalwa ebile included le family dula le bona re dula ka moka re kgona go bontšhana gore le ketima le mo mafelong a bophelo lo fetša le sa tsebe like yona yo ya mekhukhu a RDP ya americana ga ba tšore ka masenke ba tietse mekhukhu ke ile ka leka go bontšha emogolo gore bona nna a o riele nna swele wene ka bone o senya lenyalo la gago ka baka la gore ba go nyetše ba go nyetšego mowe ba go nyetšego gona ba go nyaletše ka mogaka then ga ba tlo feletša lenyalo wene o sa hlolo sa le ka mogaka ba ilo le feleletša kae wene ka bone o dithubela motse ka baka la gore batho bala ba ka se ba dumela gore wene o hlomile motse wene o swa ba hloma le bana ba gago motse re ya go hloma re le family tša bo monna le mosadi wene fotloga mo wa tiela mokhukutse bore ke moka lenyalo la gago le senyegile ka ona mo right go fihla mo e leng gore yana go ka go ketša monne la kua gore tla marikana ke na le mokhukhu monne la thoma makala ga a fihla ka ga ba botša mmagware mosadi ele gape o tietse mokhukhu marikana ba re aowa mokhukhu wa go hloka lapa la go hloka monna ke la mohutama o le gona wene re nyetse mosading aowa gona gore a re paletswe le tšatši le ba etla ka lapeng ba tlo laela ba bo monne ba ire sitse yone gore wa re palelana le ngwana gago ka baka la gore o šetše yana le ka ga gago rena mola re lebeletše gore re tlo o nyala ra fetša le nna ile a ntlala dimpa ba palela family mma gorena wa bona mathata o ne le ona ke a mantšhi kudu
gore re ya kgone a nyaka re apaka ga botse taba mma gore na gore e loke morota e nyaka go no lebelelwa ka ditaola pele badimong ke ba re fetsela a go kgonagale gore o ka ba le mathata maka a mme a ne lona go ne nto nngwe sa sepeleng ga botse ka ba badimong e ka ba letsogo la boraro e ka ba ntlhoi e ka ba bao e le go gore o tšea gore ba go segiša gante ga ba go rate ge o ka kwa mathata a mama sokotse tate a sa le gona mogala ba ga go robetša ka tlogela go te ahlola mama tlogela go te ka hlola o tlogele bana ebe o ka re go bagala o ka re a go noa go kwang dipheko di ya gore botša gore bothata bo thomile kae ka gore a ka se no ba ka gare ga seemo sa leng ka gare ga sona go a tlhokega lebaka le gore go senyegile ge go etla kae ke tlo dula fase ka bolela le wena ka bolela le bana ba gago ra bona gore re ka dira eng o kuša bohloko kudu ma o nkuša bohloko ka nnete mathata makase a motho a ka sepela le one go sasa ke tlo kgopela re o tle mo mama ke tle ko go bona nke ke go fe maele ga se gore mogalabe ga robetse gore a re ba bo mogalabe santse ba šale ba ria tše di seng gabotse go ba leloko swanetse ba thuše ngwetši ya bona ke tlo go thuša kere mama ke tlo dula fase le wena ke nyaka o tle le bana ba gago re bone gore ka bereka jwang go ne engwe bonya ko ebe gore botša ka yone ye mogolo ya gona ke tsebe gore go kae ka noutše ga ke re mmontšha gore bjala o sa kgone go hlokomela ngwana o re o nyako to tlhokomela re nontokoleng ke sepeleng gore go kae a ke tsebe o tlo bua ka gae ye wa bobedi o ya mmerekong ke šala le wa boraro o ba sepetšeng o tlo bua ka gae se tshwenyege ke gona ke mošomo wa ka go lokiša ba e le go bana ba lwago le batswadi ba bona e ka ba mamago o bolelwa gampe o bitšwa ka maina go senyakege ke mmereko wa ka wa gore ke bereke go thuša batho gobane ke bereka ka mo go senyegileng ga ke bereke mo go lokileng gona ke tlo go thuša mama mo baneng ba gago mama a gona le yo o kwanago le ena a gona e kere go motlho mongwe ge ke bolela a ba le letšhogo a ba le boi le tlhompho le ga sa le wa mafelelo ga ke kgone go ikala ke wa mafelelo motlho mongwe ke fela ke re o ria ke gore ga a bereke ke yana ke bonang gore motlho mongwe ke yana ka re go ke hloka boyo because ge nka re ke ya ngala goba ke beya matepe ke tlo ya kae jalo ba babedi ba ye mogolo le wa bobedi e le wa bobedi o tepotša gore o fela bola re nka hira romo nna mosege ke sa tlo dula ka molapeng ka titulela romong ka maka ye mogolo already o tswile o bone go le kaone gore a tsome madulo a e leng a gage le ge ke sa tsebe o ne nako ya tswile ka gae o tswile ka di-15 tša october gona ngwago le ga e le gore o beya fela etso o tswile ka 2019 a tiela mokhukhu marika a bua ka lapeng ba ketimišana le monyanana ra dula fase ra e solva a dula ke mokana a tla bua a tla tswa e le ge ke montšha gore mane ngwana ka baka la gore ga o kgone go comply le nna ka molapeng o nyaka go kgotsofala go jwang o tse o boetse kua mokhukhung wa gago go kgotsofala o tlo gore ga o kgotsofetse wa boa ya ba taba gore wa sepela ga a fihla kwa nna ke no bona fela etla mafelong gore mama tla re dule fase ke tla ke kgopele tshwarelo ke be ngwana ka molapeng still wa no swana ge ke re dira se bjale ka ngwana tla re thušane go fepa ngwana bana ba ba lena ka gobane šifa lefutse ba belega a gona thušo ebile o kgantšhetše le di-maintenance gore ngwana o tlo fepa keng ge wena o sa bereke le nna ke sa bereke ngwana a lebane le sasa fela yala re no yena o ka ona sepele a go tšama bona plan a tenyakele madulo a e leng gore o tlo dula le ngwana ga go a mo godiša ka mokgwa yena a kgonang ka gona mo le le gore ngwana o kgone mo tswalelela ga ema yang mo tswalela ke ngakong nako la pele ngo ba ena jwala kgone mo tswalela 3 days
ka gare ga ntlo ke be ke bitse ke baagelane ba re na ntho e riago ke ngwana gago wa e bone ka re no bitsa maphodisa le di-social worker nna ke nna matla go mo latelela ka bua ka baka la gore ke moromole a se ka gaka ga ka e dira ka moga ka nna nka tšea sephetho mara lena ka ge le e bona le le baagelane e reporteng ma-social workeng goba maphodiseng gore motho se o tswaletse ngwana ka mo ebile o fo motia gore wa mo abuse physically and emotional a gona molato nna mama ke mokwele ntle le go senya nako ka ga nako e re eteletše pele Morota le ka ka mola mama ke atla gone jwale ke tlo mo thuša Morota ke ne bothata ke mmereko wa rena go thuša batho ba buang batho ba ba gobetseng moyeng batho ba ba hlakang batho ba ba seneng bophelo ka malapeng a bona batho ba e leng gore ba tlaišegile ba tlaiša ke batho ba bangwe ke mmereko wa rena go sa re a bereka Morota la bone re a bereka ke kgopela batho ba batlang ba tsogele forogo batla ba kgone go kry-a thušo gore re kgone go tseba re ba ba yang nokeng ke ba bakae ba e leng gore santše ba ye go phethelwa ka kua re kgone go nyaka manpower go tloga gae so a batle go sa batle ba kry-e ditaelo di gona ka moka Morota ka nako e o bona be ke sa bona le be ke ile o nyakana le dipheko kgole jwale ke di kry-ile le tšona a batle ba diphethe o na le taelo nngwe o ka re o sa le wa bolela ka yona male re le a e swara ya mafelelong wa ga e sa le gona ke tloga ke latile yona ya be ke latile yona Morota ya le ka ba fa difounu Morota alright botsheletši ba SKFM le ka leletšang tate Malefo nomorong ya 072 133 6761 072 133 6761 goba Mmamoremi nomorong ya 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tše le ro ka ba hwetša go tšona nnete gona go botšiša sengwe le sengwe se seamanang le ditlou tša baroka go tšwa go nna Ishmael kwa Morota ke re ithate go ratelwa le magafulena a re tšweleng pele go thega monna go maga 98.7 mme re tse gore ga o lefiega ga go le yone le yone re bora kopana gape ka moso go tlogera senyane go fitlhela bolesomepedi ga re gampa ya bošego ke tšwile wa latela wa local wa latela SKFM bye Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go hwetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefo mo nomorong ye 072